aho ukoreye ubukwe usigaye wicara muri VIP. Gira gutya akaguru tureke umugore ataratangira kugukubita. Urabona ukiri muzima? Biriya bintu se yabonye bimeze bite? Ni intambara. Melissa wamugiriye inama ababyihoreye. Twihuse cyane tugiye kwakira undi munyarwenya. Ni umunyarwenya w'umukobwa. Niwe mukobwa wa mbere hano w'umukomedi. Harya bavuga umukomedienne, bavuga komedienne. Diane ya Gardienne. Komedienne. Okay. Kamwakire mu gifaransa utaza kunsuzugura. Ari cyo bibatwaye? Mesdames et messieurs, shiraho messieurs tugiye kwakira umukobwa nta kibazo. Mesdames et messieurs, je vous demande la permission Applaudissez, applaudissez! Applaudissez, je vous demande gukomera amashyi umuntu bavuga la permission dans la toilette. Oya. Mesdames et messieurs, applaudissez pour Kadoudou! Amavubi atwaye igikombe Clacket. Aibo! Yambaye ishanga. Amafaranga y'umukobwa kuyashyira mu mufuka Clacket. Rero ibi bintu biri ku munwa iyo babigushyizeho utabimenyereye ubumva iminwa yabaye minini igera nk'iri. None rero ubundi hari umuntu wabishyizeho arambwira ngo tujye gusenga ariko amakondisiyo arambwira ngo iyo babigushyizeho ngo ukaguma uvuga ibintu bituma iminwa ihura ngo bigera bikajya ku ruhande. Noneho tugeze mu rusengero bajya mu mwanya wo guhimbaza batera korasi ngo mambo sawa sawa. Kubera kondisiyo yari yampaye mambo urumva bihuza iminwa. Mambo sawa sawa. Noneho buriya amatiku y'abagore agenda atandukana bitewe n'ahantu baherereye n'ibintu batikuraho ubusanga bitandukanye. Amatiku y'abagore agenda atandukana ntureba. Wow. Agenda atandukana bitewe n'ahantu baherereye. Ubusanga mu Rwanda nk'abadamu babiri bicaye ugasanga umwe ari kuvuga ngo ngo ureba kangira neza ngo kwirwaga kubita ubutenge mu kabuno ngo nikajya kibuka koza abana ngo abana bako ngo barwaye ubuvunja ngo nta nubwo gaheruka guhandura. No mu bihugu bya Aziya za Iran na za Pakistan nabo batera amatiku ariko amatiku yawe bari kuri yindi level ntabwo bari amatiku asanzwe. Usanga mweca ngo mama kari ngo ngwino nkubwire ngo mfa ngo abonye umugore wa Abdul Karim ngo abantu ngo barifata ngo bakohereza umwana ku ishuri ngo bamuhaye agapistori gusa ngo nako kashaje umwana ararasukumva kari kuvuga nk'imibu. Ariko ngo ntago urese kwa Abdulaziz wabonye bamenye ibyabo gura muntu ngo abyara ubwana bw'ubuswa ngo ibaze we wakana kejo bundi ngo kari gukora practice ngo kuri grenade bumva ngo kaba karayigize irakica ngo kandi di uwanjye yarikoreyeho ngo imuca akaguru gusa. None ura mu busanzwe hari ibintu bibaho yitwa imibonano mpuzabitsina ariko bigenda hari indi nyito nayibaho yitwa ubusambanyi ariko iyo nyito iza bitewe n'ibindi bintu. Hari kubikora utabyemerewe kubura umugabo ugacinya umugore wawe uba wasambanye nyine niko byitwa ariko hari n'utundi tuntu twiyongeraho dutuma bigenda bigira itandukaniro. Nk'iyo umuntu nk'abantu wenda babana
bakundana bari kubikora bagacura nk'uturirimbo twa gospel, uturirimbo twa Bambonyi, biba byitwa imibonano. Ugasanga abantu bari kubikora bahimbawe ngo hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he, urumva biri muri ritime. Ariko hari izindi ndirimbo wumva ugasambana utanabikoze, ngo nubwo nsinzirenda kumva, nubwo nsinzirenda kumva, ejo numpa nari ntangiye kumva utuntu. Buriya bariya abantu bakundana bahuje bitwa abage, ngeraje gusanga vibe zabo rimwe na rimwe zijyana n'ururimi bari kuvuga cyangwa se n'imico yaho n'ukuntu bakuze n'ibiki. Usanga mu Rwanda araza ngo guys murambona ngo ndi kumwe n'ishinzi zanjye ngo ubu tugiye guhaha ngo tugiye Matebusi ngo turavayo tugiye rya downtown, nyine ubu hari n'igihe ubona bitanajyanye bitewe n'umuco wacu. Hari abaturanyi bacu nabo ntago bajya bemera gusigara inyuma mu iterambere, nabo byabagezeho. Nabo ujya kubona akabona araje, umugabo rero urambona ubu ngiye gusuma izi mputu zangira zibona gute ibirato, mugabo ari twahurira mu ibarabara hagufyonda ntumbaze nagute none. Dufite abaturanyi rero batajya basigarana n'ubundi, ariko bo ntibabikabyo bo bandeko bandugu zangu bikwaye ozongina kaina bingate ko bangana bino bizakinga bangu enzongina engineer Bernard me telefone zoganga siras banguna murakoze. Who can recycle here for Pogba? Well, ladies and gentlemen, how's everybody doing? Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kigiye gutangira. Ese wowe uzakirebera he? Ndagira ngo uhereze amakuru yizewe yuko muri Samsung 250 bagufitiye promotion kuri TV zose 15%. Gerayo nawe ugatahane rwose. Ikindi nuko tugufitiye televiziyo nini cyane wareberaho igikombe cy'isi nkaho wibereye muri stade. Duhamagare kuri izi nimero and then we can deliver the order. Ntabare ucikanwa n'aya mahirwe. Ciao. Ujinga wongera inyana ubwawe